Bирок баланы кеспей койду. Баласы айтат, ата кыйналбаң, учу менен сайын коет ата. Эртерээк курбанчылык кылынды. Асмандан үн чыкты, ата экен да. Өзүнүн баласынын ата мындай кылбайт да. Ата бала экен, күтүп турду. Аллахтын өкүмүн күтүп турду. Бычак тарта албайт. Ибрахим алейхиссалам күтүп турду. Аллах таала токто дейт экен. Баланы союп атам, бычак тартып атам. Аллах өкүм берет экен. Токто дейт экен. Жабырайыл периште келет экен деп ушундай күтүп турду, акырында бычак тартты. Бычак тарткандан кийин кеспей койгондон кийин асмандан бир үн чыкты. Аллаху акбар деген үн чыкты. Асманды караса, Жабырайыл периште бейиште бир кочкор алып келаткан. İbrahim Aleyhisselam La ilahe illallah Allahu Akbar dedi. Putunu çeşti İsmail Aleyhisselam putu kalın çeşkenden kim? İsmail Aleyhisselam orduna durup Allahu Akbar ve lillahil hamd dedi. Aşağı için bittiğinler onu kurban ayet gelgende kurban ayette 23 vakit namazga farz namazdan keyin meçitte cemaatlarda şu takbiri taşırıp aytışlık vacip kılar. Oşul üç peygamberin aytkanı tuğanlar. Oşul üç jönököyle amallar jön biri oyundan çıkarı öyle kılıp koygun emes. Peygamberlerden yaşa ötken, peygamberlerden kolu menen jasagan amallarını kılganı bar otabız. Azır hiç kimden balası öyle ötkan yok. Safa Marvagan ne için sayı kılıp jügüröbüz biz. Muhatibir tuğan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsmail aleyhisselamın urpağından çıkan oşol İsmail aleyhisselamın urpağından çıkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol jirge kelgende sayı kılgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramil dep koyat palvan jügürüş kılıp durup oşonday bir jügürgöndö peyga çıkaganda oşonu atkarabız inşallah okşoşturabız. Bul bizge ibadat. Bul bizge ibadat. Adamlar jügüröt eken öyle ketet. Barganda ayak peyga jügürüp koyuş kerek eken, bir süvetten ekinci süvetkeçe jügürüş kerek eken. Jok, ayerде kimler jügürdü? Biz jügürüp otgan jerde kimlerin kadamı var? Kimler jügürgön? Kantip jügürgön? Külüp jügürgön mü? İlan jügürgön mü? Acar edemiz al жерден bir külüp olsan bir jönele jügürüp bağın ne ister mi? Oho, kanday dengelde ilagan al жерде. Ne degen göz yaşlar akkan yerde? Şoň üçin tuğanlar bu öte çoň amal. Öte çoň amal. Şoň üçin inşallah jakşyny atkarayla, oyun tamaşa kılbayla, bardyk nerse inşallah adem menen bolup turmasa Allah kabul kılar. Darat alsanız, daratda adem menen alsanız Allah kabul kılar. Namaz okuysunuz, namazda adem menen okusanız Allah kabul kılar. Egerde adem jok bola turmasa birinci sajda kılıp, andan keyin qada kılıp, andan keyin ruku, andan kıyamga tura turgansoňuz, al namazыңызды Allah kabul kılbayt. Usul menen, taharat menen, kara taştın içine kirip alıp turup okusanız da Allah kabul kılbayt. Ne gelirse adepsiz bolup atpayı. Oşon üçin inşallah her bir amalda adem menen kılayla. Surap kılayla. Kanday kılayın. Kandayin dep surap inşallah kılayla. Allah Teala Rabbil Izzat uşul kılıp atkan maşallah kança жылдан beri niyet kılıp atkanlar var. Baram mı, barbay ölüp ketem mi degen ensegenler var. Allah jetkizdi. Allah jetkizdi. Allah alıp geldi. Ona Mekke şahrına kirip barabız hazır inşallah. Bugün maşallah Allah Teala rahmatını tökken köyüm maşallah. Uşul var bugün oğuzda açıp joldan jetpey kılat oşoyuz, oğuzda açıp barıp kuttan namazlarımızda şaşpay okup andan keyin barıp жаңа айтылган амалдарды жасайбыз машалла. Тавап зияратын кылабыз, Сафа Марвага сайы кылабыз. Андан keyin inşallah Сафа Марвадан сайы кылып бүткөндөн кийин чыгып, андан keyin чач алдырабыз. Баягы айткандай эле тартиптүү чачтарды алдырып, андан keyin sağırlıklı cep alıp durup bağımlat namazını okup andan keyin salalım inşallah. Andan keyinki amallar dağında hareket öyle. Dokarasa bugün uşul azırlıklı turanlarımızda canınday jakşına kılıp
татыктуу кылып өткөрүп алсак иншалла жакшы болот. Biz бардык нерсенин жакшысын каалайбыз. Кийим кийгенде жакшы сулуу кийим кийгенди каалайбыз. Жакшы машина жегенди каалайбыз. Жакшы тамак жегенди каалайбыз. Элде жок үйдө жашаганды каалайбыз. Аллах Таала да бизден ушундай ибадатты каалайт. Жакшы ибадат кылганды каалайт. Алладан коркуп ыкылас менен кылганды каалайт. Чырайлуу кылганды